tiga. 12. Tuh, ada berdiri. Itu deh. Jadikanlah dan satukanlah pahalanya, muliakan tempatnya, luaskan kuburnya. Wadrib asnain ma antum illa bayalamu inna ilaikum lamursalun wa yakun wa in kullun mayyaw wa yahiqqal qawlu alal kafirin. Allahumma ja'alna fi kanafika wa salamati wa ala badika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa lam yakun lahu kufuwan ahad.